Od svake tone tog organskog otpada mi uspemo da izvučemo oko 200 kubika biogasa, iz kojeg posle koristimo za dobijanje električne energije. To je značajan energetski potencijal koji će nam u budućnosti koristiti. Ako mi dobro uradimo svoj posao, dobro sameljemo otpad, pasterizujemo, pomešamo tačno sa čim treba u pravo vreme za stanje bakterija u našem sistemu i tu istu kašicu doziramo kako treba, sistem neće boleti stomak. Generalno se super osetim jer prvo radim jednu veliku uštedu sebi na svoj budžet, drugo što doprinosim ovoj planeti jer ovi automobili ne zagađuju. To je zadovoljstvo što ne zagađujemo okolinu, što čuvamo okolinu, ali istovremeno koristeći električne automobile ostvarujemo i velike ekonomske uštede. Samo za ova 3 meseca koliko je trajao pilot projekat, sprečeno je da se gotovo 24 tone ove vrste otpada ostavi na deponijama gde bi trulilo i emitovalo gasove sa efektom staklene bašte. Količina emitovanja ugljen dioksida koja je sprečena odgovara količini koju godišnje apsorbuje 790 stabala, što je otprilike jedna veća šuma. Pokušat ćemo da osmislimo neke mere kako bi ili kroz neke izmene menija, veličine porcije ili sadržaja na tanjiru prevenirali nastajanje otpada. Jer ako budu plaćali nekom operateru da to se zbrinjava po nekom kilogramima i tako, to će svakako i njima biti neka motivacija da smanje nastajanje otpada.